Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more videos. Let's start. English to Pashto sentences. Everyone is after me. हर शोक माँ पसे लगे दले दे. Everyone is after me. हर शोक माँ पसे लगे दले दे. Why is everyone after you? हर शोक ता पसी वली लगे दले दे. Why is everyone after you? हर शोक ता पसी वली लगे दले दे. Go away from here. ददी ज़ैना ज़ा. Go away from here. ददी ज़ैना ज़ा. You had better go away from here. खबदाई ची ददी ज़ैना लाड़ शी. You had better go away from here. खबदाई ची ददी ज़ैना लाड़ शी. I am in no mood to talk to you. ज़ ता सरा द खबरो पतबियत की नायम. I am in no mood to talk to you. ज़ ता सरा द खबरो पतबियत की नायम. I am in no mood to argue with you. ज़ ता सरा द बास पतबियत की नायम. I am in no mood to argue with you. ज़ ता सरा द बास पतबियत की नायम. I am in no mood to go there. ज़ हलता दतलो पतबियत की नायम. I am in no mood to go there. ज़ हलता दतलो पतबियत की नायम. Blow on it. देला पुके वर्का. Blow on it. देला पुके वर्का. It is hot. दा गरम दे. It is hot. दा गरम दे. Blow on the soup. सूप ला पुके वर्का. Blow on the soup. सूप ला पुके वर्का. Blow on the soup to cool it down. सूप ला द यहवलो द पारा पुके वर्का. Blow on the soup to cool it down. सूप ला द यहवलो द पारा पुके वर्का. You will not let me live. तबा मा ज्वंता प्रे नदे. You will not let me live. तबा मा ज्वंता प्रे नदे. You will not let me die. तबा मा मड़के दो ता प्रे न दे. You will not let me die. तबा मा मड़के दो ता प्रे न दे. My all dreams are shattered. ज़मा टोल خوबुना टुकड़े टुकड़े शू. My all dreams are shattered. ज़मा टोल خوबुना टुकड़े टुकड़े शू. All her hopes are shattered. د هغې ټول امیدونه ټوکړې ټوکړې شو. All her hopes are shattered. د هغې ټول امیدونه ټوکړې ټوکړې شو. Don't call me at the time of work. د کار په وخت کې راته فون مکوا. Don't call me at the time of work. د کار په وخت کې راته فون مکوا. I told you many time. ما تا تا ډېرې پیرې ویلي دي. I told you many time. ما تا تا ډېرې پیرې ویلي دي. Don't interfere in my work. زما په کار کې مداخلت مکوا. Don't interfere in my work. زما په کار کې مداخلت مکوا.
No one will be worse than me. زمانه با بل هیڅوک بد نه یي. No one will be worse than me. زمانه با بل هیڅوک بد نه یي. Why are you asking me? ته ولې زمانه تپوس کوې. Why are you asking me? ته ولې زمانه تپوس کوې. I am just asking you as a friend. زه خو بس د یو ملګري په حیثیت تپوس کوم. I am just asking you as a friend. زه خو بس د یو ملګري په حیثیت تپوس کوم. Don't get smart with me. ما سره چلاکی ما کوا. Don't get smart with me. ما سره چالاکی ما کوا. Don't try to be smart. د چالاک جوړېدو کوشش مکوا. Don't try to be smart. د چالاک جوړېدو کوشش مکوا. I am afraid of ghosts. زه د پیریانو نه یریږم. I am afraid of ghosts. زه د پیریانو نه یریږم. I am afraid of heights. زه په اوچت ځایونو کې یریږم. I am afraid of heights. زه په اوچت ځایونو کې یریږم. I am afraid of spider. زه د جولا نه یریږم. I am afraid of spider. زه د جولا نه یریږم. I am afraid of you. زه ستا نه یریږم. I am afraid of you. زه ستا نه یریږم. Don't be scared. یریږه ما. Don't be scared. یریږه ما. Don't be afraid of ghosts. د پیریانو نه یریږه ما. Don't be afraid of ghosts. د پیریانو نه یریږه ما. He came suddenly. هغه ناڅاپه راغی. He came suddenly. هغه ناڅاپه راغی. From where did he come suddenly? هغه د کوم ځای نه ناڅاپه راغی. From where did he come suddenly? هغه د کوم ځای نه ناڅاپه راغی. You are better. ته غوره یې. You are better. ته غوره یې. You are so much better than me. ته زمانه ډېر غوره یې. You are so much better than me. ته زمانه ډېر غوره یې. Did you get hurt? ته زخمی شوې کو. Did you get hurt? ته زخمی شوې کو. I have got hurt. زه زخمی شوی یم. I have got hurt. زه زخمی شوی یم. He is bleeding. د هغه نه وینه روانه ده. He is bleeding. د هغه نه وینه روانه ده. Is it hurting a lot? آیا دا ډیر درد کوي؟ Is it hurting a lot? آیا دا ډیر درد کوي؟ The world has changed. دنیا بدل شوی ده. The world has changed. دنیا بدل شوی ده. Can you play this game? آیا ته دا گیم کوی شي؟ Can you play this game? آیا ته دا گیم کوی شي؟ It is a child play for me. دا زما د پاره د وړو گیم دی. It is a child play for me.
دا زما د پاره د وړو گیم دی. I will not give up. زه به خار نه منم. I will not give up. زه به خار نه منم. What is he doing? هغه څه کوي. What is he doing? هغه څه کوي. He is mopping. هغه پوچا لګي. He is mopping. هغه پوچا لګي. Where is he mopping? هغه کوم ځای پوچا لګي. Where is he mopping? هغه کوم ځای پوچا لګي. He is mopping the floor. هغه فرش پوچا کوي. He is mopping the floor. هغه فرش پوچا کوي. When did he sleep? هغه کله اوده شو. When did he sleep? هغه کله اوده شو. He slept while writing. هغه لیکل کول او اوده شو. He slept while writing. هغه لیکل کول او اوده شو. Too much sleep is not good. ډیر خوب کول ښه نه دی. Too much sleep is not good. ډیر خوب کول ښه نه دی. He used to sleep while writing. هغه به د لیکلو په وخت اوده کېدو. He used to sleep while writing. هغه به د لیکلو په وخت اوده کېدو. He always loved you only. هغه تل ستا سره مینه کړې ده. He always loved you only. هغه تل ستا سره مینه کړې ده. He loves you deeply. هغه تا سره ډیره مینه کوي. He loves you deeply. هغه تا سره ډیره مینه کوي. He is longing for you. هغه ستا د پاره مري. He is longing for you. هغه ستا د پاره مري. Have you ever fallen in love with him? آیا ته چرته هغه باندې مین شوی؟ Have you ever fallen in love with him? آیا ته چرته هغه باندې مین شوی؟ Convince him. هغه راضی کا. Convince him. هغه راضی کا. Convince him to go. هغه تلو ته راضی کا. Convince him to go. هغه تلو ته راضی کا. I have finally convinced him. آخر کار ما هغه راضی کو. I have finally convinced him. آخر کار ما هغه راضی کو. That is a nice dress you are wearing. تا چې کومه جوړه اغوستې ده ډیره ښکلې ده. That is a nice dress you are wearing. تا چې کومه جوړه اغوستې ده ډیره ښکلې ده. I want you to give it to me at once. زه غواړم چې دا مالا فوراً راکې. I want you to give it to me at once. زه غواړم چې دا مالا فوراً راکې. But I love this dress. خو زما دا جوړه خوښه ده. But I love this dress. خو زما دا جوړه خوښه ده. I cannot give it to you. زه تاله دا نشم درکولی. I cannot give it to you. زه تاله دا نشم درکولی. Would you be my friend? آیا ته به زما ملګری جوړ شي؟ Would you be my friend?
آیا ته به زما ملګری جوړ شي؟ I have no any friend. زما څوک ملګری نشته. I have no any friend. زما څوک ملګری نشته. I wish you could be my friend. کاش چې ته زما ملګری جوړېدی شوې. I wish you could be my friend. کاش چې ته زما ملګری جوړېدی شوې. I want to be your friend. زه ستا ملګری جوړېدل غواړم. I want to be your friend. زه ستا ملګری جوړېدل غواړم. When will he be back? هغه به کله واپس راځي. When will he be back? هغه به کله واپس راځي. He will be back a couple of days. هغه به په یو دوه ورځو کې واپس راشي. He will be back a couple of days. هغه به په یو دوه ورځو کې واپس راشي. He will be back at any moment. هغه به څه وخت کې هم واپس راشي. He will be back at any moment. هغه به څه وخت کې هم واپس راشي. He will be back suddenly. هغه به ناڅاپه واپس راشي. He will be back suddenly. هغه به ناڅاپه واپس راشي. I like to hang out. زما چکرې وهل خوښ دي. I like to hang out. زما چکرې وهل خوښ دي. I like to hang out with my friends. زما د خپلو ملګرو سره چکرې وهل خوښ دي. I like to hang out with my friends. زما د خپلو ملګرو سره چکرې وهل خوښ دي. I like to hang out with you. زما ستا سره چکرې وهل خوښ دي. I like to hang out with you. زما ستا سره چکرې وهل خوښ دي. You saved my life. تا زما ژوند وژغورو. You saved my life. تا زما ژوند وژغورو. I owe you. زه ستا احسانمند یم. I owe you. زه ستا احسانمند یم. He always saved my life. هغه تل زما ژوند ژغورلی. He always saved my life. هغه تل زما ژوند ژغورلی. He helped you from the heart. هغه د زړه نه ستا مرسته کړې. He helped you from the heart. هغه د زړه نه ستا مرسته کړې. इसी तरह और वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल पश्तो इन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। मैं जो नई वीडियो अपलोड करूं ताकि आप उससे बाखबर रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।